Ndabashuje mwese ndanone ndabifuriza umugoroba mwiza canke ijoro ryiza bigendanye nawe muherereye hose ndabaha ikaze kandi ngakuri ndumunesha kuri yacu hane ya Nyaburundi News TV mbonesha kure imwe rudende bandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane amakuru yihuta agezweho aravugwa mu bigendanye n'umutekano politike diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye ndabaha ikaze mwese rero by'umwihariko abanywanyi b'ibiganiro byacu by'umwihariko abatwumviriza bari ngaha mu gihugu cacu ciza c'u Burundi abatwumviriza by'umwihariko bari mu karere k'ibiyaga binini hirya no hino ku isi turifurizwe byiza cane turi mu ijoro ryo kuri uyu wa gatatu turi ku igenekerezo y'icenda ukwezi kwa gitugutu umwaka n'ibihumbi 2024 turabaha ikaze mu makuru akomeye cane agezweho muri uno mwanya aho tugiye kurabira hamwe byinshi bikomeje kugenda biravugwa. Perezida Evariste Ndayishimiye yarongoye igihugu c'u Burundi by'umwihariko yaje kugenda arasaba abagabo by'umwihariko kurombika icubahiro cyabo hasi by'umwihariko bagafasha abagore kwita ku bana ndetse aza no kubasaba by'umwihariko yuko bagomba gukomeza gufatanya n'inzego zijejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi mu rwego rwo kugira ngo babashe kurabira hamwe uburyo bashyira mu ngiro ibigendanye no kunoza umugambi urimwo umutekano ndetse no kubahiriza kugira ngo bazabashe kuba bogera ku mbona kazoza y'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ine ndetse n'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itandatu nk'uko by'umwihariko bakomeza kugenda barabyidoga nga mu gihugu c'u Burundi. Evariste Ndayishimiye kandi by'umwihariko yagaragaje ko afise by'umwihariko impungenge z'umutekano mu Burundi ushobora gukomeza kwangirika ndetse no kugana habi mu gihe igihugu kiriko kirategura amatora yimirijwe umwaka utaha ndetse anagaragaza ko by'umwihariko bamwe mu bahoze ari intwazangabo ndetse na zimwe mu ntwazangabo z'u Burundi ziriko zirakorwaho amatohoza mu buryo bwa runono aho by'umwihariko hari amakuru avuga ko hari bamwe baba bariko barakorana n'abaterabwoba baba bifuza kuzogaba igitero nga mu gihugu c'u Burundi. Kugeza ubungubu kandi amakuru akomeza kugenda aradusumira cyangwa se akomeza kugenda aradushikira by'umwihariko hari bamwe bakomeza kugenda baragaragaza ko uruhande rwa M23 by'umwihariko cyangwa se bakanagaragaza ko M23 ari abanyarwanda nk'uko bimaze igihe bitangazwa n'uruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo bavuga ko umuhari wa M23 ari abanyarwanda. Hari umwe mu bategetsi b'u Rwanda yaje kugenda avuga ko nimba ari abanyarwanda ubwo n'ibice baba bariko baragwaniramo cyangwa se ibice bamaze kugenda barafata ari by'u Rwanda ndetse by'umwihariko ibikomeje kugenda biravugwa ndetse n'ibikomeje kugenda bibonekeza ni ibintu biteye ubwoba ndetse abatari bakeya bakaba bariko baremeza ndetse bakagaragaza ko by'umwihariko batewe ubwoba n'ibintu bishobora kuzovuka bidasanzwe icakora amahanga arakomeza kotsa igitutu leta ya Félix Antoine Tshisekedi Chilombo aho bakomeza kugenda barabasaba cyangwa se barasaba ubutegetsi bwa Kinshasa by'umwihariko gukora iyo bwabaga bugakemura by'umwihariko iki kibazo ndetse bakagaruka ku bigendanye n'amahoro no kugarura amahoro n'ituze cane mu bigendanye no gushyira umukono ku masezerano y'amahoro nk'uko biriko biratangazwa canke nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ni mu gihe kandi igoma bamwe rero mu bagizweho ingaruka canke bamwe mu baburiye ababo muri iyi mpanuka y'ubwato iherutse kwibonekeza bakaba baje kugenda barashimangira ndetse baranagaragaza ko by'umwihariko batewe impungenge no kuba leta ya Kongo by'umwihariko atakintu iriko irakora ikomeje kugenda irabikora biguru ntege ndetse bakaba ariko baranasaba baranerekana neza yuko by'umwihariko ico bifuza ari uko by'umwihariko inzego z'umutekano zo kuri iyo bwabaga bagashakisha abo ngabo bakomeje kugenda barabura ndetse by'umwihariko bakanagira icyo bakora ku bagize uruhare muri iyo sanganya haba aho ubwato bwohagurukiye ndetse abari baburongoye abayobozi bajejwe ibyo kujyana abayobozi bajejwe bigendanye no kuyunguruza abantu hifashishijwe nyene inzira z'amazi ariko kandi bakaba banasaba gukemura bwa mbere ikibazo cy'umuhari wa M23 mu nyuma y'uko umuhari wa M23 uri mu yafunze ibice bimwe na bimwe nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira aradusumira. Ibihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko bikaba byaje kugenda biterwa impungenge n'ingwano zaje kugenda zikomeje kugenda zibonekeza nga mu burasirazuba bwo hagati aho bivuga ko Israeli ndetse by'umwihariko na Hamas byagwaniye ku mupaka ugabanya ibyo bihugu byombi. Ndabaha ikaze muri rino joro abanywanyi b'ibiganiro byacu batwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye turifuriza kumererwa neza cane. hari abatwumviriza bari mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu ntara zigiye zitandukanye mu makomine agiye atandukanye. Twizere ko mumeze neza, tunabifurize umugoroba mwiza cyane.
hari abatwumviriza kandi by'umwihariko baherereye nga mu karere k'ibiyaga binini mu bice bigiye bitandukanye, abari mu gihugu c'ababanyi c'u Rwanda, muri Congo, muri Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'ahandi. Turifuriza amahoro y'Imana cane. Hari n'abandi kandi bariko baratwumviriza baherereye mu bindi bice bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose. Twizere ko mumeze neza cane. Nimba ari ubwa mbere ushitse ngaha rero kandi kuri ino mbonesha kure ya channel yanyu ya Burundi News TV, bisonda kwanditse sabone kugira ngo ucuraronka amakuru n'ibiganiro vyacu ubane natwe gatanu kuri gatanu. Dore ingingo nkuru rero by'umwihariko tugiye kugenda turarambura cyangwa se by'umwihariko amakuru yacu, reka tuyaramburire nga muri kino gihugu cacu c'u Burundi. Evaristo Ndayishimiye akaba umuyobozi by'umwihariko w'igihugu cacu ciza c'u Burundi, yaje gutangaza ko abagabo bakwiye kuba borambika icubahiro cabo hasi bagafasha abakenyezi babo by'umwihariko mu kurera abana, ndetse by'umwihariko bakanafatanya n'inzego zijejwe umutekano mu gihugu c'u Burundi kugira ngo babashe kuba bosenyera umugozi umwe, ndetse babashe kuba boshyira iherezo ku bibazo bigiye bitandukanye biba biriko birigenda byibonekeza. Evariste Ndayishimiye by'umwihariko yaje kugenda arabitangaza ndetse anavuga ko inzego z'umutekano z'u Burundi ziherutse kumenya amakuru y'ibanga by'umwihariko aba ariko arahanwahanwa hifashishijwe ubuhinga bwa none, aho by'umwihariko barimo kera inkuru nziza baba bariko barakominikana n'abasanzwe barahungabanya umutekano w'u Burundi cyangwa se bifuza kuwuhungabanya. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi w'u Burundi nyine yanasabye abagabo gushyira hasi icubahiro by'umwihariko biyumvamo, bagafasha abagore babo kwita ku bana, abamenyesha ko rero by'umwihariko bibafasha gukurana uburere bwiza kandi bwuzuye. Iyi mpanuro yayitangaje n'ayo magambo yandi mu nama y'ihuriro ryo ku rwego rwo hejuru ry'abagore b'abayobozi yabereye by'umwihariko i Bujumbura guhera ku igenekerezo y'indwi ukwakira 2024, yateguwe n'umugore wa Angelina Ndayishimiye nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Uyu mukuru w'igihugu kandi yaragize ati, babyeyi cane mwebwe muteye imbere, ndabasabye mu myiteguro y'umwanya wanyu by'umwihariko muri mwitwararika guha rero umwana wanyu cane kuva rero umwana agitangira guca akenge kugera nturebe by'umwihariko ngo ndi umugabo cangwa by'umwihariko se ngo ndahambaye nga mu gihugu. Perezida Evariste Ndayishimiye kandi by'umwihariko yaranasabye abagabo guterura abana by'umwihariko bakabakinisha bakanabatemberana, ati nta soni biteye gukinisha umwana cane uba ubiba rero by'umwihariko imbuto nziza z'ubuhanga n'ubumenyi bazakoresha mu gihe kizaza. Abagabo kandi by'umwihariko bati nimufasha abagore banyu kurera abo rero mwibarutse, ni mu bikorane muzaba by'umwihariko mubeshyuza. Umwe rero wavuze ko ababyeyi batize babyaye by'umwihariko abahanga, ariko kandi ababyeyi b'abahanga babyaye ibitazi by'umwihariko bitabona iyo bijya rero mu buzima. Yasobanuye ko kandi by'umwihariko umwanya mwiza ari ukuze by'umwihariko abonwamo ishusho y'ababyeyi, umwana mwiza n'ukuzwe abonamo ishusho y'ababyeyi be bombi kandi by'umwihariko kandi ngo ibyo ntibyashoboka by'umwihariko batagize uruhande by'umwihariko babasha uruhande by'umwihariko rugana by'umwihariko mu kureba abana kuko biriko biratangazwa. Hari amakuru rero akomeza kugenda aradusumira dushikiraho, hari harimo abategetsi bagiye batandukanye, ndetse by'umwihariko hakaba harimo n'umukuru w'igihugu n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ca Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo, ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye n'abandi bakenyezi b'abategetsi bagiye batandukanye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Evariste Ndayishimiye rero yavuze ko by'umwihariko ivyo byose bidashobora kugerwaho mu gihe mu muryango hatarimo umutekano, mu gihe mu gihugu hatarimo umutekano, mu gihe muri quartier, umutumba cyangwa se intara hatarimo umutekano. Evariste Ndayishimiye kandi wari witabiriye iri gisozwa ry'iryo huriro, ndetse akaba yaje kugenda aranatanga ibitekerezo nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Twerekeze nanone mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko nga ku butaka bwa Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo, nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira canke nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Mu nyuma y'ingwano zimaze imisi ziribonekeza mu bice bigiye bitandukanye, ndetse ubu u Rwanda rukaba rwarakomeje kugenda ruragaragaza ko Repubulika iharanira intwaro rusange ya Congo iriko irananirwa gushira mu ngiro ibigendanye no gushyira iherezo ku bigendanye n'umutekano muke
ndetse u Rwanda rukaba rwarakomeje kugenda rugaragaza ko ruteye impungenge n'ibibazo biterwa n'intambara ngaha ku butaka bwa Kongo. Hari bamwe mu bategetsi b'u Rwanda by'umwihariko bavuga bati niba M23 ari abanyarwanda, Rucuro, Masisi ndetse na Goma ni iby'u Rwanda. Uyu ni Ambasaderi Vincent Karega nk'uko biriko biratangazwa, akaba yaje kugenda arashimangira ko ibyo byose ari amanyanga. Ambasaderi Vincent Karega rero wahagarariye u Rwanda mu bihugu bigiye bitandukanye yaragaragaje ko niba rero abagwanyi b'umuhari witwaje ibirwanisho M23 ari abanyarwanda nk'uko rero bamwe mu banyekongo babivuga, ibice rero bakomokamo birimo rero n'umujyi wa Goma byaba ari iby'u Rwanda nyirizina. Inshuro nyinshi kandi ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko bwasabye kuganiriza ndetse by'umwihariko na M23 bwasubije ko rero bidashoboka kuvuga ko by'umwihariko ari umutwe w'iterabwoba kandi ko by'umwihariko abagwanyi bawo atari abanyekongo ahubwo ari abanyarwanda. Mu gihe rero impaka zari zigikomeje mu bwenegihugu bw'ababanyi, abakuru b'ibihugu rero by'umwihariko byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba barateranye by'umwihariko biga ku kibazo cy'uyu muhari, by'umwihariko bemeranya ko rero abagwanyi bawo ari abanyekongo nyirizina. Perezida wa Kenya Dr William Ruto Samuel mu kiganiro yagiranye na Jeune Afrique yarashimangiye agira ati nk'abakuru b'ibihugu by'umwihariko twarahuriye mu nama by'umwihariko tuti ese abantu ba M23 n'abanyarwanda by'umwihariko cyangwa ni abanyekongo, maze RDC iravuga iti abangabo ni abanyekongo by'umwihariko impaka zari zirangiye ndetse nta no kongera gushidikanya. Ambasaderi w'u Rwanda rero mu muryango w'abibumbye Rwamucyo Ernest ubwo yarari imbere y'akanama kajejwe umutekano ku isi by'umwihariko ku igenekerezo y'umunani mu Ukwakira mwaka wa 2024 yaranyomoje leta ya RDC ivuga ko abagwanyi ba M23 by'umwihariko ubwo by'umwihariko beguraga intwaro mu mpera za 2021 by'umwihariko baturutse mu Rwanda, kimwe rero mu byo ishirahamwe kimwe rero mu byo bita kimwe mu byo rero ishingirwaho by'umwihariko ibita abanyarwanda. Yaragize ati umuhari witwaje ibirwaniro wa M23 wiganjemo abanyekongo bavuga ikinyarwanda, ntabwo RDC ishobora guhakana uko rero by'umwihariko uko kuri. Bagiye by'umwihariko baturutse muri Uganda, abahungiye mu Rwanda bashyizwe by'umwihariko mu burasirazuba hafi y'umupaka w'u Rwanda na Tanzania mu birometero amagana uvuye ku mupaka wa RDC ndetse n'u Rwanda kugira ngo hatabaho ibyago byo kujya guhungabanya umutekano w'igihugu cyabo nk'uko biratangazwa. Umunyekongo by'umwihariko witwa Augustin Katambira rero aravuga ko ubutumwa bwa Ambasaderi Rwamucyo yagize ati M23 ni u Rwanda. Ambasaderi Karega amusubiza kuri uyu mutwe ubaye by'umwihariko ari uw'abanyarwanda, ibice byo muri RDC abarwanyi bawo bakomokamo nabyo byaba ari iby'u Rwanda. Ambasaderi Vincent Karega kandi yaragize ati niba by'umwihariko M23 ari abanyarwanda, ubwo Rucuro, Masisi ndetse n'ibindi bice bigiye bitandukanye birimo nka za Goma basanzwe barakomokamo nabyo ni iby'u Rwanda. Nyabuna rero ihugu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, nyabuna ihugure ushake by'umwihariko ukuri mbere yo gutangaza ibyo rero binyoma. Ugomba gutekereza ukoresheje umutwe wawe kugira ngo by'umwihariko ubashe no kuba ukoresha ururimi rwawe. Uyu mudiplomate by'umwihariko wahagarariye u Rwanda muri RDC ni umwe rero mu bazi neza amateka ya RDC na cyane ko yayivukiyemo, yigayo amashuri yose kugeza by'umwihariko muri za kaminuza, aho yabaye mu bice bigiye bitandukanye by'icyo gihugu birimo Lubumbashi, Masisi, Goma ndetse na Butembo n'ahandi hose hagiye hatandukanye. Usibye ibice bimwe na bimwe rero byamaze kugenda birigarurirwa n'umuhari wa M23, hari n'ibindi bitegerejwe ko bizafatwa, ndetse uyu muhari wa M23 ukaba utarya umunwa ndetse ukaba ukomeza kugenda ugaragaza ko witeguye gukomeza guhangana na buri umwe wose nk'uko amakuru akomeza kugenda aradushikira. Biravugwa kandi ko ngaha mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo by'umwihariko haje kugenda harabera icyo twakwita by'umwihariko nk'imyerekano ikomeye cyane ya bamwe mu baherutse kuburira ababo by'umwihariko mu mpanuka y'ubwato. Imiryango y'abapfiriye mu mpanuka y'ubwato by'umwihariko yabereye mu kiyaga cya Kivu muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo hari ku igenekerezo ya 3
Ukwakira umwaka wa 2024 by'umwihariko yakoreye imyiyerekano mu mujyi wa Goma. Amashusho aragaragaza by'umwihariko umuhanda ugana ku bitaro bikuru bya Goma urimo abantu benshi cyane barimo rero by'umwihariko abanyagihugu ndetse n'abamotari wafungishijwe by'umwihariko amabuye ndetse n'amapine y'imodoka yatwitswe nk'uko biriko biratangazwa. Uyu muhanda wumvikanyemo kandi urusaku rwinshi cyane rw'aba banyagihugu ndetse n'amasasu make make yarashwe n'abajejwe umutekano kugira ngo babashe kuba bagerageza kubakumira kuriko nk'uko biriko biratangazwa, ariko biranga biba iby'ubusa. Umwe rero mu bigaragambyaga yaratangaje ko by'umwihariko imiryango yabo idashobora by'umwihariko kwemera ko abantu bashika kuri 34 gusa bashyingurwa mu gihe hari abandi benshi bataraboneka kugeza magingo aya ngaya. Yaragize ati turakeneye abavandimwe bashiki bacu babuze, ntabwo by'umwihariko dushobora kuzamura imirambo yabonetse mu gihe by'umwihariko tutarabona abandi babaritswe by'umwihariko mu magana nk'uko bikomeza kugenda bigaragara bakiri munsi y'amazi. Leta iragomba kubashaka byanze bikunze. Undi yagize ati hari abashaka ko rero by'umwihariko ibitaro bikuru rero bibaha imirambo y'ababo babonetse kugira ngo bajye kwishyingura, ariko ngo byanze kwiba nk'uko bikaratangazwa. Yaragize ati twebwe rero ababuriye ababo by'umwihariko mu bwato bwaherutse kurohama nyine baduhe imirambo yacu, ndetse by'umwihariko ntigomba kudukinisha. Ati ntigomba kudukinisha. Twafunze by'umwihariko umuhanda ugana ku bitaro bikuru by'umwihariko bya ntabwo dushobora kubyihanganira, baduhe imirambo y'abacu, niba by'umwihariko bashaka kutwica turapfira hano twese. Uyu munyagihugu kandi yarakomeje agira ati by'umwihariko imirambo si iyabo, by'umwihariko nibayizane imirambo by'umwihariko bayigumishije mu ruhukiro, abantu by'umwihariko ntibayihabwa. Imirambo by'umwihariko y'ababo by'umwihariko ikomeje kugenda iberekeza mu gihugu ca Kongo, by'umwihariko ikaba ikomeje kugenda iratuma ibintu bifata indi ntera, aho imirambo y'abavandimwe by'umwihariko babo baherutse kugwa muri isanganya bakomeje kuzagenda izamuka, ariko by'umwihariko barayirinze rwose nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Ubu bwato bwavaga mu gace ka Minova ni mu ntara Kivu y'Amajyepfo, bwararohamye ubwo rero bwari busigaje urugendo rw'imetero zishika ku 700 kugira ngo bugere ku cyambu cya Kituku mu mujyi wa Goma. Guverinoma ya RDC ku igenekerezo ya 5 Ukwakira 2024 yaratangaje ko imirambo yari imaze kugenda iraboneka ari iy'abantu bashika kuri 34 abakuwe mu kiyaga ari bazima bakaba 80. Mu gihe bivugwa ko rero by'umwihariko hari benshi barohamye bataraboneka, imiryango by'umwihariko y'ababuze ababo igaragariza leta ya Kongo by'umwihariko leta ya Kongo byo ikabashishikariza ibikorwa byo kubashakisha, kandi by'umwihariko itabuze ibikoresho na bikeya cyangwa se byonkenegwa. Umuyobozi by'umwihariko wababuriye ababo by'umwihariko muri iyi mpanuka Nehemia yaratangaje ko abantu bashika kuri 27 bo mu muryango we by'umwihariko we bose bapfuye, agaragaza ko kuba hari abataraboneka ku bituruka by'umwihariko kuri leta nk'uko bikomeza kugenda biragaragara. Amakuru akomeza kugenda adushikira cyangwa se aradusumira aragaragaza ndetse akanerekana inzego z'umutekano ziganjemo izisanzwe zirakorera imbere mu gihugu ca Kongo ndetse n'abandi baturutse mu bice bigiye bitandukanye, barakomeza kugenda baragaragaza ndetse baranerekana neza yuko bariko barakora iyo bwabaga kugira ngo batange ubutabazi, ariko gushika ubu ngubu biravugwa ko mu nyuma y'uko ubwato bubonetse muri metero zishika mu 200 mu bujyakuzimu nk'uko bikomeza kugenda bigaragara, bikomeje kugenda biratuma abanyagihugu benshi by'umwihariko babona kandi kanunu n'abantu bariko barabafasha, ndetse gushika ubu ngubu bikaba bikomeza kugenda biraba ikibazo gikomakomeye cyane. Gushika ubu ngubu rero inzego z'umutekano za Kongo, haba izo muri FARDC ndetse n'izo by'umwihariko n'izisanzwe zirakorana nabo mu bikorwa bigendanye no guhangana ndetse no gukora iyo bwabaga kugira ngo babashe kubahorebwa by'umwihariko uburyo abo bantu bogarurwa cyangwa se bofashwa. Amakuru akomeza kugenda aradushikira cyangwa se aradusumira arerekana ndetse akanagaragaza inzego z'umutekano mu gihugu ca Kongo yuko arizo zikomeje by'umwihariko gusigasira ndetse no kurabira hamwe uburyo bagera kuri iyo nsinzi yo kurabira abanyagihugu by'umwihariko abo baburiye muri iyo sanganya.
nubwo bihagaze gutyo kandi cyangwa nubwo bikomeje kugenda biravuga gutyo, inzego z'umutekano za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo biturutse kuri Minisitiri w'Intebe ndetse n'abandi bategetsi bagiye batandukanye barakomeza kugenda bagaragaza ndetse baranatanga ibitekerezo ko babangamiwe ndetse banatewe impungenge n'ibikorwa by'umwihariko bikomeza kugenda birakorwa, aho umutekano wo mu mazi ukomeje kugenda urazana akaga gakomeye cyane. Bwana Tshisekedi rero yarakomeje kugenda asaba inzego z'umutekano zaba izo mu mazi ndetse no mu zindi nzira zigiye zitandukanye yuko bakwiye kujya bararaba niba umuntu afise by'umwihariko niba umuntu afise by'umwihariko uburenganzira by'umwihariko bwo kuba ashobora kuba yotakariza ubuzima by'umwihariko muri ibyo bikorwa, ariko kandi akaba by'umwihariko adashobora kuba hokurikiranwa babigizemo uruhare. Bivugwa ko abayobozi bagiye batandukanye b'amasosiyete ashinzwe kuyunguruza abantu mu biciye mu mazi mu ntara Kivu y'Amajyepfo bagomba gutangura gukurikiranwa nk'uko leta ya Kongo yabisabye, by'umwihariko abashinjacyaha ba Kivu mu ntara Kivu y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru. Ndashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu, dusubira mu masaha y'igitondo.